Pozdrav, ja sam Josip i dobrodošli u drugu epizodu na Maloj šajbi. Ne pljeskat. Opet smo sinkronizirani. Ja sam Goran. Ti si? Mene svi znaju. Da, Ivan, Da. Goran, Domagoj i Josip. S nama je opet Mario iz Brunoxa koji nam je donio ove flagove, ove banere svoje i Bog pravi Mario. društvo. Bog. Ajmo krenut sa najaktualnijim stvarima. Ivane, Opet mene prvog odmah. da, završio si brevet. Jesam. Završio sam 1000 umjesto tebe. Sam posvetio u biti tebi kad smontiram cijeli kratki video, onda ću spomenut ću te. Kako je bilo? Bilo je odlično. Bilo je malo teže nego što sam mislio, ali nisam se bio pripremao toliko dugo koliko sam planirao. Ali sve u svemu ok, jedno 2,5 sata prije limita sam došao, što je ok, tempo mi je bio više manje dobar, čak se nisam ubio previše, znači naspavao sam se više manje na ruti. Jedno što me guzica boli, mažem redovno, sudokrem i sve mašala, tako da nadam se kroz par dana da bi sve trebalo što s toga tiče biti ok. Zadovoljan, znači to je dio priprema za Lel. Da, dio priprema za Lel, tu si nekako dokazao da bi trebao, velika vjerojatnost je da bi trebao moći Lel završiti kako treba, jer on je po tom LRM limitima se vozi, znači imam još komotnije limite, mislim na 1500 km, nekih 20 sati ili nešto više pauze, tako da bi trebalo biti ok. U svakom slučaju baš sam zadovoljan kako je prošlo. Hrvatska je predivna za voziti, ona Dalmacija dolje, otoci, divota. Jedno što mi se nije svidjelo je na Pagu, onaj dio između Novalje i Luna. 8 miliona hupsera ima, kad si umoran kao pas, sunce prije me lijepo spalilo, nikad kraja. Znaš, piše 11 km, ali imaš osjećaj da ima 40 i nikad kraja. A onda u povratku je pao mrak, on se noge probudile pa je bilo puno lakše. Ja sam opet dobio volju za životom jer sam prije toga bio na knap da odustanem. Kao ne da mi se više, koliko će mi vraga ovo, sunce, katastrofa. Šta je meni ovo trebalo? Šta mi ovo treba? Ljudi moji godina, znaš, jedu doma čips, gledaju neku seriju, ovo, ono, a ne ja tamo gnječim jaja na biciklu soma kilometar, ali odlično, da. Zadovoljan sam. Poziv turističkoj zajednici da ih zareže ovaj dio kao klip. Hrvatska puna života, odlična reklama. Ne, baš. Ti si bio Domagoj na VG biciklijadi. Da. Prvoj nakon pokojnog Tour de Tura, nakon par godina. Da, pa evo, bilo je standardno dobro. Puno poznate ekipe. Ruta poznata koja svake godine, dakle nijakve novosti, osim kad je bilo bolje označeno nego prije, bar po nekakvom mom sjećanju. Rezultat, ne bomo spominjali, nije baš Reci, nemoj se sramiti. Nije zabilježen. Bitno je sudjelovati. Da, to je sve trening za veće stvari. Ne? Tako da, bilo je zanimljivo zadnji vikend prije toga je bila utrka gore na Medegrad, memorijal poginulim bojovnicima grada Zagreba. To je isto tradicionalna utrka, već preko 20 godina se vozi. Od svega par kilometara više ima taj neki, kako bi rekao, memorijalni karakter, zapravo nije utrka kako utrka, da mu se sad natjecali, nego više doći i odati počast za jednu lijepu stvar. Ali tu nisi samo sudjelovao, tu je bilo nešto oko... Tu je bilo u ovoj mojoj kategoriji nelicenciranih i čak neka medaljica je pala, da. Koje mjesto? Treće. Iako piše rezultatima drugo, ali bilo je nekakvih zavrzlama, pa medalja. Medalja. Bronca zlatnog sjaja. Da, skoro. Da. Gorane, ti vjerojatno nisi bio na biciklu. Ne, ja se držim ovog plana, ne treniram na biciklu, znaš. Koji ti je to genijalac smislio? Ja nemam pojma, jel? Oni koji mi je šestotku nagovorio. Nećemo se vraćati na prošlog videa. Ali znaš šta, moraš paziti stvarno što govoriš. Znaš, neću trenirati na biciklu. Ja sam stvarno mislio ne trenirati na biciklu, ali nisam mislio toliko ne trenirati na biciklu. Imam 200 km. Znači, i to komjuta i 3 puta jarun.
Tako malo da- pretjeruješ, znaš. Pa da, znaš, mislim, stvarno živim na granici. Ako postoji dogovor, onda je to dogovor. 200 km je puno, pa to neki naprave u 4 mjeseca. A neki u dan, dva. Ne, tako da je zapravo sve po starom. Pripremam se, psihički, drugčije ne mogu, ne, i vidjet ćemo, bit će dobro, bit će fora. Kad je ono? Optimist si. Apsolutno. Pa za 35. A, znači brzo je to. Danas je 9.5. 20 dana. 20 dana, da. Budem se još malo trenirat ću, recimo, možda još nekih tjedan, dva. Onda ću se odmorit i u principu plan neki imam kak ću vozit, držat ću se druge zone. Probat ću jest, to će biti ključno, moram si to smisliti samo šta ću jest i kako ću jest, imam više tih planova kak ne mogu ni to testirat na biciklu. No, ali bit će to okej. Bit će zabavno u svakom slučaju. Super. Ja sam jučer bio na Rebru, u bolnici, i dobio sam službeno papir da sam zdrav. Možemo za to da pljeskati. Ajde. Išao je na pregled 4 dana nakon Vodica, znaš, za svaki slučaj. Da, odigrano, iskusno kako on zna. Ne? Klasika. I moja supruga je ustanovila da mi je sluh super, samo je selektivan. Da ne čujem ono što ne želim čuti. Da, to se može očito primijeniti. To je svima tako. Na druge odnose, ne samo s njom. A, dobro, ajmo dalje. Ja bih te htio pitat, ta druga zona što si rekao da ćeš voziti, po tvojoj procjeni u drugoj zoni koliko možeš brzinu? Znaš šta, to ne znam. Jer, znaš, druga zona je lagana, a 600 km je puno. A meni ti druga zona, ovo sad onaj brevet zadnji kad je bio od Ivane, ne, 300-ka, većina tog breveta mi je bila druga zona. A završio sam ga za 13 sati. Bio mi najlakši brevet i došao sam sat vremena ili pol sata nakon prvog. Znači, to je rezultat sad opet treninga i stanja organizma, znaš. Znači, 13 sati 300. Da. To je 600 za 26 sati. No dobro, imao sam sat vremena stanja. Ako si 600 da ćeš napraviti za 24 sata, to. Nemoj sad. Ne, hoću, ali kažem ti, to je bilo 300, sat vremena stanja, bilo je uspona u tih 300 ko novih 600 kaj će biti. Znači, tako da, i bilo je prije pola godine. Mislim, halo. Pih. Iskustvo. Sad. Nego moderatoru. Ti si tražio da ovo bude strukturirano. Pa ajde I onda. onda on meni ček, samo da ti još nešto pitam. i Čekaj, sjepe pazi, cijelu strukturu. već smo 15 minuta potrošili, stisnimo. Ja držim se svega, ali dobro. Krećemo s prvom temom, koja je zapravo kvazi Q&A. Zamolili smo vas da nam pošaljete pitanja. Toliko vas se odazvalo, da mi jednostavno sva pitanja nismo stigli zapisati, koliko to je 1000 pitanja. Zapisali smo 2 pohvale i 4 pitanja, koliko ih je zapravo i došlo. Bilo je pohvala više, ali nema smisla sve čitati. Krenut ćemo s prvim koji zapravo i nije pitanje, nego je pohvala, ali eto možemo malo prodiskutirati. Mikic 4114. Gledam vas odavno i redovito i veoma ste zanimljivi i edukativni. Ne morate se zamarati ciljnim grupama. Samo nastavite u vašem stilu, a zainteresirani će vas sigurno pronaći. Veliki pozdrav iz Bosne. Pozdrav. Eto to, ciljne grupe, to smo spomenuli očito u prvom podcastu zajedničkom. Iskreno nisam siguran šta smo točno rekli. Da se sjetiti našeg mudrovanja. Ali Sigurno nešto pametno. Rekli smo I mudro. da su naše Ideš ciljne pohvalu. grupe svi. Svi. I da ćemo svakom pomalo. Tako je. Tako da dođite svi. mislim da se to više odnosilo na to da želimo obuhvatiti sve bicikliste i Točno. želimo možda malo i prebrzo to napraviti, što nije toliko ni bitno, realno, a želimo da što i više ljudi vidi naš sadržaj. Da. Kratko Koji i su jasno. biciklisti. Evo, Biciklisti sad za biciklista. Pa da. Sljedeće, MKDF8EP. Pozdrav cijeloj ekipi, odličan podcast. Mene kao biciklista amatera zanima koje biste sredstvo za pranje bicikla preporučili. Pa eto, ako nije problem, volio bi da u jednoj sljedećih epizoda podijelite svoje iskustvo i preporuke. Hvala. Tada! Tadam! Pa evo, ja najiskrenije koristim Brunox od 2022. ja mislim. I kombinirano kad mi on nestane i prije nego što sam otkrio za to, sam koristio autošampon. Znači kombiniram to dvoje. Ja ne perem bicikl. A ti ga ni ne voziš? Ni ne volim. Tako da, mislim, nema smisla. Čemu? Bez veze. Šta vi koristite, šta možete preporučiti?
I Charlie. Charlie. Ja isto tako. Ja od, Charlie. ja od Brunoxa imam za sad majicu. Ja nemam majicu. A imam majicu, Možeš pardon. Možeš brisat. brisat, Sorry. da. A što se tiče sredstava nisam probao, ali isto tak za suđe. Charlie, meni je to odlično. Imam one često iz Lidla, sad ih jako dugo nema, onih sprejeva za odmašćivanje. Oni su dobri. Toga sam znao imati ono 20 doma, ali mislim jednu piksu je potrošiš za jedno ili dva čišćenja lanca. Tako da to me jedino muči. A Charlie za sve ostalo mi je skroz ok. Imam nekakvu četku veliku ko šta je za mišćeflin ili nešto. S tim početkat lanac i kazetu i stvarno je odlično. Ja sam čuo da su ta sredstva za Charlie, inače sredstvo za pranje suđa, da je to preagresivno. Ljudi su mi sugerirali da to nikako ne radim, da može skinuti lak, uništiti boju i da u principu ukoliko ne koristiš neko specifično sredstvo za pranje bicikla, biciklističko, da je najbolje auto šampon. A kako ćeš inače stvoriti razlog da kupiš novi bicikl, ako ti ovo nije se užuljalo ženo, mislim, da li se sramotim ovako. Govorimo o pranju bicikla. Da, pa nisam pitao za suđe, jebi ga. Ne, mislim da Suđe, može nemojte, čim tepsi je Da, Brunox ti je kad završiš roštilj, tu ti je najbolji. Dobro, okej. A ako si jeo neku paštu ili to možeš s auto šamponom praviti. Da, odlično. Da ima ljudi koji peru suđe i u kadi. Ne? Pa, Kaj misliš o tome? Podržavam, povremeno podržavam. Ovi su u uvjetima životnim. Ali da ne idemo daleko od toga. Ne znam, ja sam čuo da je Charlie, da je to preagresivno za bicikl. Možda onaj sa aloe verom ili nešto, znaš, oni su postavili. I ja to, nisam nikad koristio auto šampon i zadnje 3 godine Bruno. Mislim, ako mi ruke ne nagrize kad perem suđe, onda ne bude biciklu niš. Barem mojem nije niš. Ne znam. Ono što sam ja vidio nedavno, neki lik je rekao da treba čistiti bicikl normalno, redovno. Kao veli, zmazan lanac i kazeta i sve, da ti može više od 5-6 vata skinut. A i veli čak i blato, ako imaš i to, veli za ove kaj broje svaki vat i to veli kad se nataloži tih sranja po downtube-u, da veli nekak drugčije se loži zrak naš i to, tako da u glanca je dobro jer svaka će ti minuta biti. Imam sad vremena za glanca, znaš. Da. Što smo ja aerobicikle foramo, pa ono. Ali čist bicikl je brz bicikl. Dobro. Kako nas je izignorirao, brzo bezobrazno. Dobro, ajde, djeco. Šta reći? Kao nismo se složili s njim što kao Charlie agresivan. Ja sam tako čuo i nikad to nisam koristio. Znači, kad mi se desi da nemam šampona, opravo bi ga samo s vodom, bi ga propro i to je to. Uvijek auto šampon i zadnje 3 godine Brunox. Kad mi nestane Brunox, auto šampon. Uvijek imam doma, ako se desi da nestane, onda samo properem vodom. To je moje iskustvo, nikad nisam koristio ove sredstva za pranje suđa. Mislim da čak u teoriji ako je malo agresivno, da ti to za života bicikla koji voziš ne budeš vidjeti. Isto ko što kažu za čelični bicikl, da ga možeš ostaviti na terasi, na kiši, da će početi dubinski hrđat valjda nakon 20 godina, da ćeš ga Prije moći. će ti ga neko ukrasti. Ili tako, tak da. Ok, slažem se s vama. Kristijan Janušić, sindrom pretreniranosti. Kakve su vaše iskustva, ako ih ima, ili vaših kolega poznanika? Netko je jednom rekao, jedino što je jače od želje je nesposobnost tijela da se oporavi. Da. Jer ti svakodnevno treniraš u džimu. Da. I nisam doživio pretreniranost. Ali znam ljude koji jesu. I to je jako gadno. To je kad hoćeš više, treniraš i onda dođeš do onog plafona kad bi trebao odmoriti, ali hoćeš brže, više, jače i malo pretjeraš. I onda zapravo sav onaj napredak koji si napravio ćeš izgubiti, zato će ti trebati jako puno vremena da se oporaviš od te pretreniranosti. Pretreniranost se zna javiti kad si čovjek navikne na trening i ne može bez treninga. Da. Psihološki. Znači ne može stati. Misli ako će stati da će izgubiti sav napredak. To je zapravo psihološki problem koji uzrokuje onda fiziološki, fizički. I to je zeznuto. Zato treba paziti, ne? Treba slušati tijelo.
ja sam više doživio psihičku pretreniranost, ako govorimo o biciklu, da jednostavno kad dođe pa 8. 9. mjesec, da mi se jednostavno više ne da. A nekad se događa i prije, prošle godine sam sve svoje ciljeve ispunio već u 6. mjesecu, 22.6. na tvom brevetu, Ivane, brevetu 400, riješio seriju, riješio sve što sam htio. Nakon toga ja sam napravio pauzu od mjesec dana jer nije mi se dalo voziti, nisam vidio smisla. Meni je to isto u principu 9. i 10. mjesec, hvala kad krene zima, kraći dani, izgubim volju za biciklom. Uopće mi nije, nemam potrebu za ići na bicikl. Da. Zato jer jednostavno, ne znam, možda se tijelo isto zasiti, onda odem u džim, onda rađe trčim, nego bicikl opet je dobro da se malo tijelo odmori od bicikla, tako da se na proljeće opet zaželiš, ne? Ali da bereš neku drugu aktivnost, Tako hoćeš je. hajk, hoćeš trčanje, Tako hoćeš je. šetnju, bilo šta, da promijeniš malo. Malo promijeni. Kod mene je više sindrom podtreniranosti se događa, stručno zvano ljenost, kad mi se fakat ne da i ono, ali eto. Malo po malo mlaci. Očite, dobro. Tereza Vuković, naša kolegica sa breveta i iz džima, pita gdje se Sjerom. može iznajmiti TT bicikl. Da li ima informaciju? A kome bi ona iznajmljivala bicikl? Znao sam da ćeš ti kao gramer naciji. Žena je vjerojatno mislila unajmit bicikl, neće svoj iznajmit. Znam ja dobro kao ona misli. I ignorira Domagoja. Mislim da Ignor. trebalo bi provjeriti recimo kod Fumića, a ako ne kod njega, onda kod nekog od ovih velikih koji iznajmljuju tur operatorima koji rade u Hrvatskoj biciklističke turističke ture. Tu ima jako, jako puno veliki izbor bicikala, ali to trebaš znati nekoga. To je koliko ja znam. Sad Ja ne znam, zadnje što meni sam se ni gledao čuo kod uopće to. Fume izbor, da nije bilo takvih bicikala. Ali to je bilo prije 6 mjeseci, godinu dana kad mi je trebalo za nešto, ali nije bilo. Iskreno nisam nigdje vidio da možete te bicikle iznajmiti. On Da, ima ogroman izbor bicikala i da s njim sam radio, pa znam suludu veliku količinu i postoji nekoliko tih iznajmljivača u Hrvatskoj koji imaju stotine bicikala i možda se može naći TT bicikl teško, ali možda postoji šansa. Trebalo bi se raspitati malo detaljnije. Google. Da. Goran Vulić pita, pozdrav ekipa, da li razmišljate organizirati otvorene zajedničke rute vožnje do nekih 100-150 km? Pa to je dobra ideja. Tak sitno baš ne vozimo često. Zato ne oblačimo hlače. Da, to je u kratkim hlačama idemo. Ne, koliko se sjećam, mi jesmo komunicirali prije, razgovarali da ćemo možda nekakve, neću reći biciklijade, ali nekakve možda trening vožnje, nešto zanimljivo šta bi, ne znam, išao ili okolo Zagreba ili po ovom dijelu Hrvatske koje je nama trenutno bliže, a da se ima nešto za vidjeti. Da složimo nekakve rute koje nisu čisto cesta, čisto bez veze, nego da se nešto, da bude zanimljivo. Najbliže tome bi bilo recimo kako je Bonko organizirao subotnje vožnje jedno vrijeme, ili je to bilo samo par subota u godini, nisam više Oni siguran. su Grevel, ja mislim, nekakav organizirali bili, da. Tako da u nekoj doglednoj budućnosti, to smo pričali nas trojica na samom početku, kad se stvori dosta kritične mase da bi se na tu vožnju odazvalo 10 nepoznatih ljudi, nama bar, to je sigurno zanimljivo i voljni smo organizirati. Sigurno. A kao neko koji je škrt, čak sam voljan reći da smo vas voljni počastiti. Eto. Ali do tad i dalje postoji R grupa, Da. 70, 80, 60 km uvijek bude zanimljiv trening, zanimljiva vožnja, tako da Da, to je imate opcija. i Fumine vožnje, tako da... A jedan od organizatora vožnja, dobili smo pitanje, ne vidim koje ime jer sam loše screenshoto, hoćemo li napraviti nešto, intervju ili nešto s Matijom Kvasinom o treninzima ili sa školom biciklizma Zagreb. Čuli smo se s njima, trebali smo snimat, ja sam trebao snimat već s njima ciklokros ligu, nije se desilo zbog mene, nisam mogao na kraju i čuli smo kao se... i dosta toga. Dobro, nismo ti ili ja. Vidite već neki uzorak ponašanja. Čuli smo se Ko s radi, Matijom. ako priča. Da, jak sam na riječima, na dijelima malo manje. Čuli smo se s Matijom. Znam, pratimo ti stravu.
Ja bi dovršio rečenicu pored vas. Vi ste još jači na priči, bojim se od mene. Ne znam. Čuo sam se s Matijom i sa školom biciklizmu Zagreb i čim nađemo neki adekvatan prostor za snimiti podcast, intervju, neku zajedničku vožnju, nešto, uskladimo termine, to bi sigurno volili jer eto, jedan od najvećih biciklista, jedan od sigurno u hrvatskoj povijesti, osvajač Tour of Croatia, sada trener, mislim svakako zanimljiva osoba za razgovor. Naš najdraži Mića Ivanović pita, zašto voziti u zavetrini? Dakle, ok, grupna vožnja, ali zašto ne onako razbacani koliko to saobraćaj dozvoljava, nego jedan iza drugog u zavetrini. Najviše zbog sigurnosti, pogotovo ako ekipa nije uvijek u istom sastavu i baš dobro uigrana. 2018. na brevetu u Srbiji poginuo Ivan Puja, vozio je PVP i Hard Cro, baš vozeći u grupi. Neko naprijed je zakočio i... A on to sad odgovara sam sebi. Odgovorio je djelomično, da, po njegovom mišljenju, eto, zašto voziti u zavetrini, ne možemo proširiti temu. Zašto vi vozite u zavetrini? Pa kad kažeš voziš, u zavjetrini, znači da si čuvaš snagu u odnosu na ono koji je ispred tebe. To je meni vožnja u zavjetrini. Vožnja u grupi je drugo. Mislim, kad si u grupi, voziš se u zavjetrini. Naravno. Ali nije mi to varijanta isto, ne? U zavjetrini se možeš voziti na utrci, na brevetu. To je meni. A mi na našim grupnim vožnjama već mi koristimo tu zavjetrinu, ali djelomično. Mi nikad nismo na kotač 10-20 cm nekome jer nemamo toliko prakse i nije sigurno za nas. Tako da si ti tu negdje unutar možda pola metra, ne šparaš 30% snage nego možda 10 ili 15, ali na nekakve dulje distance koje vozimo osjeti se da si se odmorio. Ako nas ima 5 ili 10 u grupi, nek se mijenjamo svaka 2 km, znači tebe smjena zapadne svaki 20 km, što je realno odlično. Pa to je super. A paralelno s tim što je Mića rekao, mislim, tak bi isto čovjek mogao reći zašto izlaziti iz kuće, možete pokupiti tramvaj ili te može zgaziti auto ili tako nešto. Znači za sve postoji rizik. Sama vožnja, sam biciklizam i sjediti na tom biciklu je rizično, obzirom da Hrvati su, to jest nađe ih se koji baš nisu tolerantni previše ili podnose bicikliste na cesti, tako da ja bih rekao dobar je način za vježbat, dobar je način za štedit se, da bi distancu mogao veću postići, a moraš paziti koji uvijek. I nažalost svakom se može desiti nešto, nadajmo se da neće. A i opet postoji R grupa na kojoj se možeš naučiti voziti u grupi. Da, I u zavjetrini, jer to ipak treba znati. Pa, jedan od sigurno važnih vještina voziti u grupi i zahtijeva praksu, zahtijeva poznavanje ekipe, zahtijeva da to pod navodnim znacima vježbate. Poznavanje pravila vožnje u grupi, jer grupa ima svoja pravila. Jer ono što smo spominjali, mislim i zadnji put, da ljudi jednostavno nisu navikli i onda pokaže na ruku ili ležeći policajac par metara prije, ne računajući da je vas 5 i da taj signal putuje neko vrijeme do zadnjeg, do 5. Ili nagla kočenja, recimo, koja u grupi se ne rade. To naglašava, moraš ti, ako se nešto dogodi, moraš naglo zakočiti, ali se zato od onih iza očekuje da su koncentrirani na vožnju. A i opet, kad kočiš, ne kočiš naglo ko kad si sam, nego moraš kočiti sporije. Mislim da nikad ne bi trebao jako naglo kočiti, da bi trebao uvijek probati predvidjeti šta će se dogoditi i ili recimo čuvat kad si na brdu, kad auzicaš, jako moraš paziti, jer kad ti auzicaš, onda automatski ti bicikl ode od traga. Da, malo napred, malo znači, traga. Postoje i tu signali kako ćeš nekom dati do znanja da ćeš se dignuti da... Ali to treba naučiti, to se uči, ne? Pa, neki moji prijatelji to nisu naučili godinama, makar ih ja revno upozoravam na to. Pozdrav Ivanu Maliću koji ovo gleda. Ne moraš, kad se digneš na noge, ne mora ti kotač plesat i ne mora ti krenuti unazad. Moguće je, Ivane Maliću, krenuti prema naprijed direktno s tim zadnjim kotačem kad se digneš na noge. Stvarno je moguće. Ja sam probao i desi se. Ako se tebi to ne dešava, onda ovako pokažeš s rukama, s volana ih malo digneš i pokažeš da ćeš to napraviti. I onda ja znam, a ne da skoro ginemo tamo po Srbiji. Ali to sam vidio da ljudi rade u slučaju da postoje
dvije rupe na cesti i neko će Tako, prolaziti po sredini isto. Ali je svakako jedno i drugo upozorava na nešto potencijalno opasno. Da. A možda najbolji savjet početnicima da probaju voziti u grupi, pogotovo u air grupi, air treningu, ali da kad voze sa nepoznatim ljudima da drže nekakvu distancu koja je njima ok, da se osjećaju u redu. Znači, nemojte odmah prvi put nekog vidite i voziti se 2 cm od njegovog zadnjeg kotača, jer može završiti loše, jer se još ne poznajete. Ali nemojte ostavljati ni predugački razmak. Da, ne morate biti 15 jer metara. jedan od najgorih osjećaja je ono kad vidiš da grupa odmiče, a ne mreš ju uloviti jer nema više u nogama. Da. Dobro, YouTube kanali, šta pratimo? Jel pratite išta od biciklističkih YouTube kanala? Spomenuti GCN ja pogledam, Samo ali ja ništa. nije radi tih novosti nekakvih, jer najčešće ne gledam na GCN-u video o tome gdje predstavljaju, ne znam, novi S-Works ili nešto, znam da se ga nikad neću moći priuštiti, nego to su uvijek neki ili how-to videi ili nekakve analize, bilo, ne znam, performansi, bilo vrste treninga, bilo kaj ja znam čega. Tako da, meni je ekipa ta na GCN-u paše, onak dosta su zajebanski nastrojeni. I bio sam pretplatnik u ono doba GCN, se zove GCN Plus ili tak nekako, jer su imali jako veliku količinu dokumentaraca dobrih. Ja sam volio gledati, znači mene utrke kao takve i nisu previše zanimale, ali hrpa je bila bikepacking dokumentaraca, nekakvih tako ono izazovnih, naš di uzmu ono 4 krumpira nekakva, kužiš pa ih sad natjeraju da se na ono, ne znam, na kakve uspone penju, ono, kak se to kaže, zero to hero, da, i te stvari, je. I tu uvijek bilo tak nekakvih stvari. Volim Kejda pogledat, volim i te nekakve hajkerske kanale koji nisu vezani eto za ovo. Ivu Jarića ponekad, ali zato kaj voli on divljat po šumama i brdima, pa mi je to zabavno. Sandija isto od naših. A mislim, ima još stranih nekih kanala koje znam pogledati, ali sad bi trebao baš pogledati listu subscriptionu, tako da ne znam na pamet baš. Pa više manje isto stvar. Volim pogledati Park Tool. Bravo, Brko je dobro. Da. Kad treba neka šerafi doma, isto u poplavi ovih nenormalnih cijena servisa u zadnjih par godina i eksplozije tih cijena nakon korone, za te neke stvari koje stvarno si možeš sam doma napraviti. Ako ne znaš, imaš doslovno u par minuta tutorial, ne mora biti bolje objašnjeno. Tako da evo, tako nekakve korisne kanale, osim ovih kaj je već Ivan spomenuo. Više manje smo, većinom svi gledamo. Da. Ja sam krenuo sa GCN-om, to je ono prvo jer me zanimalo how to, kako najjednostavnije stvari su me zanimale. I onda mi je bio odličan koji vlogao je svakodnevno Cameron Jeffers. Da. Naš prijatelj iz Engleske. To sam obožavao gledat, Francis Cade isto. I kad je Sandy došao, to mi je bilo ono, wow, kao neko na hrvatskom radi ono što ja obožavam gledat. Vegan Cyclist mi je dobar. Tyler. Da, a od ovih nekih regionalnih, hajmo reći, osim Sandija, gledam povremeno Cikloverzum i ova dva Slovenca, Andraž i Matjaž. Anže i Matjaž. Uvijek se zajebem s imenima, sorry. Oni su mi dobri. Je, super su dečki. Znači, nestašica je na hrvatskom tržištu. Sad mi popunjavamo tu rupu. Da. Pa da, mislim, Neko mora, jebi ga. Ne, pa ako ćemo realno, možemo svi zajedno da se skupimo nabrojati 4,5 youtubera koji nešto mogu, koji nešto će na hrvatskom ispričati. A da nije čisto ono, kamera na kacigu i ajmo kužiš, tako da... Da, ima jako puno u MTB svijetu, pogotovo mladih dečki koji to snimaju, ali mislim ja se nisam pronašao u tom sadržaju jer nisam baš pretjerano sposoban izvan asfalta, pa pogledam Ivu Jarića povremeno, zanimljivo mi je to sve, ali nije to my cup of tea. To je jednostavno, nisam sposoban takve stvari voziti. Da. Pozvat ćemo mi Ivu Jarića jednom u podcast, pa
bude nam on rekao šta je u tom toliko zanimljivo. Može nam i pokazati, znaš. Ti rizici i to sve. Pa da, se ja bi spuštam, volio, ja bi volio ja se bi spustit. volio osobno, znači, izvući taj svoj hardtail iz prašine doma i šupe i s njim robiti se otfurat nešto. I na enduro. Pa da, Recimo, evo, eto. ja sam To je bio, meni. nekog sam bio pitao, pa mogu ja s ovim svojim Giantom se spustiti na enduro stazu, pa rekli su, a možeš probat svakako, ne, zašto ne? Pa, ćemo probati onda. ajmo probat, šta? Pa ja bi pogotovo Zapiši to. sa takvim... Ti nemoj, ti si već zdravstveno si. Ja mogu On mora predložiti ja da ćemo ići svi. ali pogotovo s takvim nekim koji je toliko iskusan i sve, i da snimimo neki video, da se zabavimo, družimo, ja sam za to. Sigurno. Ba ovo može onda i biti poziv ljudima koji se bave MTB-om. Ako imate neku kameru i voljni ste snimat, javite se. A ako nemate kameru, probat ćemo nešto smisliti, javite se. Možemo nešto dogovoriti da snimate za nas, jer bi mi svakako htjeli imati takvog sadržaja i bit će od naše strane, pogotovo kad dođe jesen, zima, ja i ti volimo voziti tada MTB, ali dobrodošli ste za pisanje, za snimanje i općenito ne mora biti MTB. Svi koji žele nešto snimiti, a nemaju neku platformu, mi vam možemo ponuditi eto tih 1070 subscribera da vas gleda, tako da slobodno se javite. Sljedeća tema, to smo imali zapisano i za prošli put i to je naziv i ovog podcasta, su e-bajkovi. To. Da li ste vozili ikad e-bajkove, šta mislite o tome, šta ste mislili, šta sad mislite? Ja jesam. 2 godine za redom sam išao na nekakav e-bike tour sa firmom i iz Pila i Vila smo rentali njihove, šta oni imaju, Husqvarne. I meni je to, za brdo je meni to bomba. Ja bi to da imam love, ja bi to odmah kupio. Na cestu ne bi na baterije išao, cesta mi je nekako namijenjena za patnju, znaš, ali ovo po šumi mi je super spuštat se, a penjat se gore nikako. Tako da meni je stvarno, mislim, po kakvim smo se kozim stazama penjali s tim, lijepo se sjedneš kod čovjek, onu, kako se to zove, asistenciju na najjače. Polako, znaš, možeš uzeti bidon, malo popit vode i ideš u 45 stupnjeva, čovječe, baš je, meni je to mrak. Pa ja imam nekakvog malog iskustva od prijatelja, evo prošle godine mi je posudio na par tjedana na svoj električni bajk, dakle, meni je to bilo super, evo, meni je to bilo uživancija, kak veli Ivan, malo da po šumici, ovak tam na neke, nije da ne mogu speljati, ali je ugodnije, naravno. Evo, velim ono, kak i on veli, ne, da imam viška novaca, neka mrcina bi sjela, odmah, super stvar. Dakle, nisam imao predrasuda prije toga, kak neki ljudi imaju i vole pljuvati po električnim biciklima, kaj će ti to, samo žganci, ovo, ono. Meni je to i prije djelovalo kao neka super stvar. I onda kad sam probao, kad vidim kako to potegne, ja sam oduševljen, Pogotovo sad sve su lakši, sve su efikasniji motori. Ti možeš sa onima, ne znam kak se one miliamper sati njihovi računaju, ona nekakva srednja baterija od svojih 600 i nešto, mislim da te može tipa 70-80 km vući, tako da ti cijeli dan možeš se zafrkavati s tim. Ne moraš plaćati žičaru recimo, nego se tako fino na baterije popneš gore na Sljeme i onda na enduro, na primjer. Pa mislim, daje ti mogućnost da napraviš više, da vidiš više, pogotovo ljudi koji, ima primjera ljudi koji imaju problema zdravstvenih, recimo sa srcem i tako dalje, njima je to mogućnost da se bave jednim prekrasnim sportom. Yeah. To je, mislim, najveća prednost tih električnih bicikla. Da. Ali to nije da se voziš ko kufer, znaš. Znam, I dalje ne, noge rade, ja sam i isto dalje vozio. sve to Ja sam kardio i... Bio sam ja na testiranju Viljera kad su izbacili te električne, pa sam imao priliku ga voziti i mislim, bio sam oduševljen. Prvo, znaš, juriš 35 uz brdo, znaš. Da. Znaš, ko malo dijete, ne. Tako da to je definitivno prednost za te enduro i ovo kako je rekao Josip, za te ljude koji imaju zdravstvenih problema, koji možda nisu u kondiciji, recimo, ko mi, ne znam. Ja bi s bratom išao na neki bikepacking od nekih 100-150 km. Mislim, right. Ne može, ne. Električni bicikl može, ne. Znači, to je, recimo, konkretno. To je odličan primjer, da. I ovo što ljudi, recimo, baš ovo koji su, recimo, možda u godinama, volili bi voziti bicikl, zato jer bicikl voziti je fantastičan osjećaj, vjetar u kosi, sloboda i to, ali nemaju kondu. I sad može uzeti električni bicikl, može otići lijepo gore do Sljemena, može se spustiti dole. Di ćeš ljepše?
bez električnog bicikla ne bi mogao baš tak jednostavno Da. otići gore, ne? Onaj fili kad sjedneš, znači samo kad staviš onu asistenciju na najjače, samo lagano takneš pedalu i odmah krene. Fenomenalno. Drift. Baš žuk, evo sad bi se išao voziti onda. Da, toliko lud već nisam. Da sad ja Misliš si sad znam kak je Pogačar. da. To je moj najbliže profesionalizmu. Je to. Ma ja kako radim kao bike vodič između ostalog, pa sam imao više slučajeva gdje su cijele ture bile električne, onda si i ti na električnom biciklu i mislim, ja bi svaki put se umorio ko budala, jer ti onda stišćiš. Ok, tu je specifično, moraš hvatati tu grupu i tako dalje i tako bliže, ali jednom smo u manjoj grupi, ne svi, samo 2 vodiča, išli na Vidovu goru, na Braču. Stari moj, ja sam došao gore, umro sam. Jer to je bilo ganjanje ko kreten. Koliko ide. Što ti kažeš, najjača asistencija i full gas, pazi, ono, srce hoće ispast kroz usta, Bože sačuvaj. Ali odlična priča, imao sam predrasuda, kad sam probao, znači ti možeš stvarno napraviti vrhunski trening s tim. Vrhunski. Je, tako da za. Jedan glas za. No, Da, apsolutno za, sigurno za, apsolutno nemojte za. imati predrasude. Ne znam razlog iznajmite, protiv probajte. električnog bicikla, koji bi bio? Unajmite. A zato što probajte. si tu si kao... Unajmite, Ali opet nećete recimo- nikome izdemljivati. Ili ako imate ih više, onda ih iznajmite. Da. Mislim. Evo još jedan primjer, recimo neko ide do posla, to je 20 km, ne? Vozi se sa autom, javni prijevoz je zeznut, na biciklu, ipak ako nisi u formi 20 km, 20 km, ne? S električnim biciklom je to puno jednostavno, da pa će izvedivo, ne? Ja vidim kod sebe, kod firme, na onome istočnom parkingu Velesajma, ekipa dođe s autom, parkira se i onda iz GPK vadi električni bicikl. Znaš, stvarno, mislim, to bi je malo too much, znaš. I onda Da, vjerojatno malo. ide 3 km do posla ili nešto. Ko zna, možda ide naš dalje, ali nema gužvu u gradu. Pa nema. Ok, ja se isto slažem, odlična stvar, nemojte imati predrasuda, unajmite, probajte, vidite, mislim da je Kupite. full stvar, da. Kad smo već kod kupovanja, koja je najgluplja stvar za bicikl na koji ste potrošili novac i zašto? Ima ih puno. Kreni! Na prvom hard crowu, kad sam se pripremao, kupio sam, 600 torbica. I nijedna nije valjala. A dobro, sistem pokušaja pogreške. Dobro, malo je bilo previše. Mislim, Previše pogrešaka. Previše pogrešaka i pokušaja. Mislim da sam možda kod treći trebao stati. Da si onda Miću znao u to doba. Ja mogu reći za sebe da je najgluplje potrošen novac bio na jeftine kineske dresove sa raznih portala. Toga imam i ja isto. Srećom sam stao vrlo brzo nakon 2 komada. Ali to nije glupa stvar. Je, znaš zašto? Zato što potrošiš, sad se ne mogu sjetiti koliko točno, mislim da je bilo tipa 200 kuna. Za komplet lažna rafa je bila. I ti možeš, a u isto vrijeme sam si bio kupio Bicycle Line komplet za jedno 50 eura. I znači u nekoj maloj razlici dobiješ nešto što je zapravo kvalitetno, a ovdje si dobio lažnjak, jeftino smeće, baš bezvezne A bačene. dobro, ušao si u to još kao početnik, neznalica, misliš i za prvu ruku bude ti dobro, nećeš baciti nekakvu veliku lovu, tako da možda vam nije... Ne moramo opravdati kupovinu lažnjaka, jeftinih iz Kine, sorry. Ne mogu. Mislim, jer možeš kupiti, čak bih rekao da je kvalitetnije u Lidlu kad bude u ponudi biciklistička roba od toga. Znači to je jeftino, to je za početnika. Da ne pričamo o Decathlonu, Intersportu i takvim dućanima. I tamo često možeš i na akcijama debelim naći i jače brendove za smiješnu cijenu. Da, pogotovo izvan sezone. Da. Jel imate još neku glupu stvar na koju ste potrošili novac? Da, na karbonski bicikl. Ovo je hot take, izazvat ćeš neke hate Mislim, a komentare. ne. Zato što kad si u klasi biciklista kao što sam ja, onda kupiš karbonski bicikl i onda skužiš da nije stvar u biciklu, skužiš nego je stvar u meni. Tako da
Mogu se nas pitati, mi bi ti rekli. Jer je očito. Kad ideš trošit lovu, onda se skrivaš, niko ne zna, znaš. Tako da, a i šta veli Goran isto, ja hrpu, ja mislim sad imam 20 torbi doma nekakvih, što bisaga, što čudesa za bikepacking, što ne znam prednjih nekakvih torbi, tortli, ne znam ovo ono. Sve je to bilo kao ja bi prvo neki touring, pa onda skužim da kad imam bisage i ovo napred, da nosim 40 kila stvari sa sobom, pa onda imam ipak neke malo manje torbe, pa onda su nekak ružne, znaš, pa bi ja, postoje i lakše, postoje više aero, postoje nešto lijevo desno. A mislim, realno, ne znam, mislim da je 80% stvari što kupimo za bicikl nije potrebno da kupimo, ali to ti je neki hobi na koji se moraš malo, moraš nešto potrošiti. Ja sam to odredao s tim torbicama, sam sebi sam išao na žice. Svaka mi je najbolja, znaš, ne valja, ne. I onda sam si rekao, nećeš, više dosta. Bila je zabrana, ne. To ćemo onda organizirati u sklopu biciklizam neta, garaž sale, ne. Može. Samo s obzirom šta ste kupovali, možda da humanitarna bude, jer možda ljudi neće htjeti kupiti. Nikad ne znaš, ima svega. Ali ono, biciklističke torbice HR, to vam je ono niša, Tu smo nas dvojica. a za vas dvojicu kogo. Užas. Na šta bi ja još dodao? Jeftina ona kineska svjetla usrana. Jer ja sam kupio jedno i pisalo je da traje 3 sata u tom modu. I ja idem... A? Ti Kinezima vjeruješ. Ma, više nikad. Ko kad napišu 50.000 mAh da ima Ma, power da, bank. Ovo je imala više konjskih snaga od mog auta, jebate. Uglavnom, krepala je nakon 2 sata u Krnjaku iza Karlovca. Ja u 4 ujutro putujem na biciklu, razumiješ, mrakača i imam jednu bijelu bljeskalicu iz Decathlona koju sam stavio iza sebe da me neko vidi, a napred svjetlim s mobitelom i nemojte me ubiti ono. Moje prvo biciklističko putovanje. Srce ti. Na meni nisam imao šuškavac nikakav, nisam imao biciklističke robe, imao sam jedan jedini komplet. Kineski. Ne. Hrvatski. Šalim se, kupio sam kod nas i nisam imao šuškavac i nađem ti u podrumu šta sam nosio ko mali na nogomet, šuškavac, znači do tud su mi bili rukavi ovako, ali to je bilo jedino da se ne smrznem po noći. Iza plavi šuškavac, veliki potpis, dr. Ivo Sanader, pokrenimo Hrvatsku. A dobro, reflektivni, jel? Da, čudo jedno, reflektira popriličan broj ljudi koji ti trubu jebu kad vide. A neki ti nude i pare, razumiješ, jer to je danas skupa priča. Koja je onda najbolja stvar koju ste kupili za bicikl? Karbonski bicikl. Ne znam. Koji je neki gadget, komad odjeće, opreme, torbica možda? Ne, aerobarovi i zica, Infinity. Da, ti si zadnji put poprilično lijepo nahvalio Infinity, pokupio, koliko smo sad gledali, jedno 16.000 pregleda na Instagramu i TikToku. Koliko? 8.000 je na TikToku, na Instagramu mislim da je 8 isto na TikToku, a možda sam zamijenio nešto, ne. Opa, Ali je razvalilo, da. kaj je dobar. I označili smo Infinity, ali... Nisam ja, budu polako. Poslali su torbicu neko, nemam pojma šta je. Više aerobarovi ne znam čiji su, ali su super. Kineski. A ne, nisu, a ne. Skupo sam ih platio, isto neki. Još profil dizajn možda. Ne, mislim da je Redshift, ali nisam siguran da se tak zove. Redshift su malo isto skuplje. Da, ali je... Odlučio sam se za to, vidio sam da ima sve i riskirao sam. Znaš, mislim, to ono, kupiš jeftino, tu su bili treći aerobarovi koje sam kupio. Vidiš, aerobarovi isto. Imam 2. Možemo i to prodavati u torbice. Apsolutno. Financiramo nešto. Prsluk. Koji smo spomenuli već puno puta nas dvojica u logovima. To mi je stvar koja me preporodila. Dakle, od kad imam prsluk, pa ja sam drugi čovjek. Pošto su meni rukavi na ovom šuškavcu kratki od doktora Ive Sanadera, posudiš ti pa ćemo preraditi u prsluk. Ivo se ne vrmano i rukave. Taman kad ovo svog. Viš da kratki su rukave. Ja bih rekao isto prsluk, najbolja stvar što se uvijek može kupiti. Infinity isto. I radar.
Radar, bravo. Znači, baš game changer, baš nije isto ko retrovizor, Mićo, nije. Bolje je, baš je bolje, baš kad probaš, ne možeš otići na vožnju bez toga. Ja ću dodati još sebi ove clipless pedale. Kad sam se počeo kopčati, onda su mi više manje prestali problemi sa koljenima i ostalo. Kad sam se makao sa flat pedala. Da. Ja sam dobio sigurnost, jer prvo mi je na prvo fletu sam- par puta proklizala noga. A ja sam odmah uzeo nekakve sa pinovima, što sam par puta se raskrvario gadno. Ali prvo sam krenuo na one cestovne, SPD SL pedale i to mi nije baš sjelo. I zato kaj sam hodao ko patka sa hemoroidima, evo, šta. Ali na ove za Montić obične, to su mi super, mogu normalno hodati u cipelama, mogu se ukopčati, uvijek je fiksno cijelo vrijeme. Kad se navikneš, opal jesam 1-2 puta koji svi, dok se ufuraš malo, koliko voziš. Vozim Ti padaš bez bicikla. SPD vozim od 2017. nisam pao, nikad, zbog toga. Pado ja jesam, ali zbog toga nikad. Ja ne znam di vi hodate u tim cipelama, pa vam smetaju cestovne SPD. To mi je najjače, u ovome mogu hodat, di vi hodate? Pa po cesti općenito, nigdje mi se ne kliže, nigdje ništa, ne stoje mi ovak stopala, nego normalno kod cipela. Mislim kako kome, Voziš meni bicikl, ne više hodaš. paše, meni više paše ovo. Kaj, ti ne hodaš kao... Pa evo te stanem u birtiju, tu sam u birtiji, ne hodam po njoj. Stanem, di god stanem, napravim par koraka. Doduše, jednom sam po Sljemenu hodao izvan ceste, duga priča, ali ne hodam. I blokeji mi potraju jedno 10 godina valjda, jer ih ne ožuljam po asfaltu. Ne znam, više mi odgovara. I druga stvar, dodatno tome, kaj su za Montić pedale dvostrane, pa se mogu ukopčati na bilo koju stranu, ne moram namještati. Ali evo, to su sve sitnice, meni je to jako bitno sad. Pa ne, okej, legitimno. pitanje, Legitimno. individualno kako. Da. Dobro. I oprosti, Bike Fit. To mi je jedna od najboljih investicija isto za bicikl. Pa sad nisam vozio mjesec i po dana, pa mi je teško reći, boli me sve što kad sam sjeo na bicikl. Ali prvih 500 km nakon Bike Fita, wow. Da. Wow. Snaga, udobnost, s tim da nismo mi išli na snagu, nego smo išli na udobnost, ali promijenili smo poziciju kompletno, sve drugačije. Baš ono što je on rekao u videu Dejan, koji ćete imati prilike uskoro gledati, Jednom. kao da si izašao s novim biciklom. Stvarno je wow. Prvi dan ti je prečudno, kad se navikneš malo, vrlo brzo sam se navikao, wow. Baš wow, ne mogu dovoljno nahvaliti. A bio sam prije toga na Bike Fitu 2019. Nebo i zemlja razlika u korist Dejana. Neću govoriti di sam bio, ali dobro, ta firma ni ne postoji više, ali nebitno. Baš se vidi da čovjek se bavi time 15 godina. Da. Jebeno se vidi. Dobro, sljedeća tema, koji je najbolji, a koji najgori savjet koji ste dobili od drugih biciklista? Šta vam prvo pada na pamet? Ja sam dobio savjet od Zdenka da stavim veću kazetu, jer vozim brevete. Tad sam imao 11.28 i rekao mi je stavim minimalno 11.32, a može slobodno i više, jer pošto mi vozimo brevete i duge ture, kaže kad dođeš na neko strmije brdo, nakon 150 km, dobro će ti doći da možeš razvrtiti na tom brdu. I taj savjet sam dobio 2018. 2019. sam ga poslušao kad sam mijenjao kazetu i nikad se nisam pokajao. Tako da, Grga, hvala, odličan savjet. Ja sam, kako se zove, kad sam prodao bicikl, imao sam 11.32, kad sam uz ovaj drugi bicikl, s njim imam 11.28, sve. I pokazalo mi se da mi je bolje, zato što sam bolje više napredovao. I hardcrossno, recimo, drugi završio sa tom manjom, to jest manjom kazetom, s težom, da. Ja kad sam vozio 4cc,
mi smo vozili tad preko Čičarije, užasno strma, a dođeš na nju sa, lagaću te, 500-600 km u nogama. I baš je mjestimično lijepo strma, ono, preko 10%. I meni je 11.32 tad bilo, ono, wow. Mislim, ja kad smo na ovom ući kao onaj drugi, iz istarske strane, sam gurao, ne, mislim, da se razumijemo, ne, ono je stvarno, ali tu sam gurao i sa onim, Ja ne, sam mislim, ga to je... odvozio. Meni nije imao sam dovoljno za spin. Da. Onda smo bili strgani, kako se zove, to sam od pišača. Ali to je pametno, da. Mislim, kupio sam si u Buzetu Japanke. Pametno, da. To su još neki napravili, to je pametno, da. Vi koji ste neke savjete dobili, najbolje, najgore? Teško mi se sad sjetiti u ovom trenutku. Meni su rekli za prehranu da jedem često i da jedem ono kaj mi tijelo traži. Znači da ne forsam gelove, da ne forsam čokoladice, ne znam, lijevo desno, nego kad veli, ak ti se jede pizza, da pojedeš pizzu. Ak ti se jede, znaš, da tijelo ima mehanizme da ti da do znanja da mu fali nešto slano, nešto slatko, nešto ovako, proteini, šta ja znam šta. I to definitivno je i do sad. Ja imam uvijek ili čokoladice ili gelove kao nekakav backup, ali uvijek ili neki sendvič ili nešto kad vozim brevete i to mi je... Nisam bonkao od tad kad sam počeo na taj način se hraniti na cesti. To je odličan savjet. Ja svima govorim da jedu ono što im odgovara. Ako su to čvarci, poneste čvarki na vožnju. Tako je nebitno. Ono što vam odgovara, pogotovo ono što ste testirali već na vožnjama, nosite na te neke važne vožnje da se ne bi zeznuli. Ok, srećom, pripremili ste se za ovaj podcast na tema koja sam... Loših savjeta, niko, samo dobivate dobre. Pa ja se ne mogu sjetiti loše, sad da. isto da sam dobio neki kriminalni savjet, baš da sam zapamtio ono koji debelizam, ne mogu se sad sjetiti. Bilo je glupih komentara što bi trebao napraviti, ali ja svakako i dobri i loše savjete ignoriram, idem po svom i onda tek nekad kad se zabijem u zid vidim da bi trebao primijeniti to. Jedino sam Zdenka poslušao odmah, sam čekao da potrošim kazetu do kraja i da zamijenim. Ja vozim na 34, meni je to super, stvarno. Ja isto na 34 sad, možeš apsolutno svako brdo. Nema mislim, brda. bilo je uspona, doduše kratkih, ali tipa 22-24%, tako nešto, 200-300 metara, ali može se. Nagneš se napred, da se ne digne kotač, ali meni je to odlično. Ne, ja isto do sad nisam sišao s bicikla zbog toga prije kad sam imao 11.28, pa čak i 11.32 mi se desilo da sam se slučajno, jer je stvarno strmo, pa mi nedavno kad smo se tu penjali na Molibce blizu Samobora, segment se zove Zid. Štaš dalje pričati. I on koji je sve uspone ikad odvozio je tad se otkopčao i failo. Da. Jer najbolji faile. Da, i najbolji faile, a onda ovi stvarno najbolji prođu pored njih, ali dobro, to je sad tema za sebe, da nećemo... Ok, onda imamo mini temicu, pitanje koja je destinacija u svijetu, a i Hrvatskoj, koju bi htjeli odvesti? Je li ima nešto da niste vozili, je li ima nešto što vam je da sanjate u tome kao... Ja bi Island vozio. Island? Da. Ja isto. Tu bi se složio odmah. Nordkap. I ja sam si zapisao i pitanje kao da li postoji neki event o kojem sanjate, da li postoji neka ruta, pa možemo se nadovezati na to sve. Od kud do kud Nordkap? Ko bi krenuo? Od početka do kraja. On je NC 4000, kako se zove. Da. To mi izgleda kao moguće za završiti. Nije mi... To ono kaj si prošle godine trebalo voziti. To ćemo se dogovoriti da vozimo sljedeće godine. U idućoj epizodi podcasta ću biti sam, da me ne prekidaju, odgovori mi, molim te. Ne, nisam planirao to za... Rekao sam da ću to u jednom u budućnosti. Da, to bi volio, da. Da, jednom u budućnosti. Nisam rekao specifično, prošlu godinu sam htio voziti Force C, pomakli su datum u samom finišu kad sam ja radio i nisam mogao. Jebi ga.
Ali nije Ove Nordcup, godine nisam Nordcup nije planirao ništa kompliciran, jer jer ne ono, mogu, ako zbog može zdravlja. Ares, onda možeš i ti. Da, Šta kaj ne je? bi ti mogao. Nordcup, ajde. Računao sam pretprošle godine ispada da završi u time limitu tih 4000 km, da trebaš tipa 22 dana po 200 km dnevno ili tako nešto. Tak sam nešto računao. Nije problem. Mislim, da, Ja bi ne bi trebalo. rađe TCR vozio. Nekak mi to me... A tu je time Više. limit zeznut. Nije, mislim da oni imaju isto 4000, ali da je njima krajnji limit neki 19 dana. Ja mislim da ti je TCR, moraš minimalno 330 dnevno voziti. Ma nije Da. tako puno. Da. Ja bi isto rekao. Bila ti je, kad sam bio na Hard Crowna, jedna ženska koja je išla na TCR, nije ga završila. Ne znam, baš sam s Wagnerom bio na kavi. Pa on rekao, recimo, tvoje ove cipele su dobre za TCR, obzirom na planinarenje koje imaš. Ne? Kaj imaju, da. On je parkour, on je zeznut. On mi je rekao nešto u stilu da više neće ni ići, jer je katastrofa baš zbog tih Parkura, da. pojedinih parkura, checkpointa, koji su ono divlji, jebote. No to vele da ima, to su ono kozje staze po 10 Da, km, da. biciklna leđa Makadam i je nema to, što da. drugo, da. I to mi onda nema smisla, znači ti si sad guslio 300-400 km kroz noć i voziš brzo, ne staješ, ne spavaš i onda dođeš na neki parkur, mislim bilo je na Durmitoru, na Bjelašnici i onda makadam 20 km, mislim. Da, i izgubiš eventualno prednost koju si namaknuo jer hodaš 4 sata ili tak nešto. A stavi grevel gume ili nešto jače i gubiš puno na cesti. TCR je forni zato jer si sam rutu slažeš od tih checkpointova. To je onak ko Hard Crow kak je bio utrka, ono interesantno, a opet ovaj Nordcup imaš rutu koju ideš, ima prednost, ne? Ali opet je isto, 4 soma, mislim. I prođeš cijelu Europu, dođeš. Da. Ali to mi izgleda kao nešto što nije nemoguće za odvesti. Samo iskreno nisam siguran da li ću ja da li ću se vraćati tim ultra stvarima. Sad kad budeš imao djecu, sigurno ne budeš, pogotovo ne 4000 vozio. No polako. Ali ja planiram kad meni djeca odu na faks, znači za 10 do 12 godina onda dolazi moje vrijeme. Joj, kud ću svugdje ići. Jedva čekam. Da. A osim toga još bi volio Badlands bi volio voziti, A to ono u stvarno Španjolskoj. predobro, da. To bih htio isto odvesti. To je ono gravel utrka, mislim sve što se zove utrka, ja bi vozio u nekakvom turističkom modu. Ja bi to volio vidjeti, ako Bog da doći u nekom limitu i to je to. To je nekih 700 km i koliko su rekli, 14-15 tisuća visinca, ali kroz onu španjolsku pustinju i to baš veli. Mislim što sam gledao par videa, izgleda bomba. Tako da to bi volio isto. I Be Hard isto bi volio jednom probati. Ali on je baš limitom, baš zeznut. Da. A to su sve neki eventi koje navodite. Imate baš neko ono odredište, wow, ono, Pa to je Island, što sam rekao. Moj odgled Za mene. svugdje, znaš, zapravo svugdje, svugdje, cijeli da. svijet, znaš. Reci zemlju, naći ćemo ti nešto. Alpe. Da. Dolomiti i ovi kultni usponi europski, Stelvio. Pa Stelvio možemo se dogovoriti. Grossglockner. Vozit ga ono sa sve 3 strane u jednom danu. Da. Meni je, pošto sam bio već u Španjolskoj, velika želja odletiti avionom u Španjolsku i vratiti se biciklom doma. To mi je baš velika želja. To je fora. Jer sam i autom išao u Španjolsku i ta obala, Francuska, Italija, mislim, predobro. Baš predobro i baš bi volio to onda i biciklom polako odraditi, da vidim. Ali ono, tipa 100-150 km dnevno i lagano uživati. Čilat. Da. Mislim, to bi se sve mogli dogovoriti, ali će nas vjerojatno zajebati u budućnosti, tako da možda se mi sami To mi nešto nije cilj. dogovorimo. Da, to. Aha, ti bacaš ko krafne, pa mi da, idemo, da, snimamo, Da. a ti onda na podcastu glumiš bajo ovako. Da, okej. Da. Ne, znaš šta je ovo eventi? Ja sam dosta rano ušao u to, ajmo reći, i onda i malo sam se razočarao i malo mi je dopizdilo. I pogotovo ta trka s vremenom, ti time limiti i onda počeo sam se pitati koja je poanta, znaš. Pogotovo breveti kod nas, koji se sad u zadnje vrijeme često ponavljaju jedni te isti, iste rute i sve. Ja se pitam čemu? Ok, propustio sam prošle godine Samobor, nisam mogao, zbog nekih stvari. Ove godine, ako se budem dobro osjećao, sutra idem na brevet, kužiš.
I to mi onda ima smisla. Ali već ako treće godine bude opet isti, pitaš se čemu. Možeš otići zato što to naši prijatelji organiziraju, pa evo, podrška i to. Ali, bio sam na 30 kusur breveta i pitam se, je li ima smisla ići na sljedeći brevet? Misliš šta je isti, jel? Ne bi bilo koji. Dobro, ja bi išao na brevet koji se organizira koji posjećaju mjesta na kojima nisam nikad bio, ne? Mislim, to je koliko ima tih mjesta? Zato sam vas i pitao destinacija na svijetu i Hrvatskoj, jer ja u Hrvatskoj samo još nisam bio na par otoka biciklom i to je to. Pa to. Sve ostalo nema županije, nema grada gdje nisam bio. Nisam bio doslovno od gradova samo u gradu Rabu. Sve ostale gradove sam bio. Ja sam bio baš super. Pa vjerujem. Lijepi grad. Treba možda brevet u Sloveniju, znaš. Brevet u Mađarsku, Austriju, takve stvari, znaš. Ali opet mi više ima smisla, sad nas dvojice se dogovorimo da idemo, na primjer, da odemo i da vozimo svojim tempom, bez tog pritiska i onda možemo napraviti više i manje kilometara i brže i sporije. Šta nama odgovara, razumiješ? Kužim, recimo, meni su breveti super, zato ih neko organizira na nekoj ruti koju ja nikad ne bi vozio. Ne bi se nikad ni sjetio tako nešto uzeti. Znači, u principu isto ko gotovan, znaš. Neko se potrudi, napravi rutu koja je lijepa, ja dođem, zajedem si rutu, ja sjednem i vozim i uživam. Dobro, to da. To mi je prednost. Recimo, ali kad pogledaš sve te brevete, koliko ćeš odvest, mislim ti si rekao 30-ak, ja sam isto negdje na oko 30-ak. Veliki dio Hrvatske si već prešao i ako se sad stvarno neko gadno ne potrudi smislit nešto, ponavljat ćeš, kužiš. I iz te perspektive bikepacking recimo je meni puno zanimljiviji. Ne mora se tu forsat, to može biti 50 km na dan. Koliko god ti hoćeš. Može biti 200. Fakat ovisi o terenu i o svemu. Da, i to je meni, ja bi volio, to smo već pričali, znači, tipa sad u Londonu završit, volio bi 4cc odradit i možda milju u Italiji. I poslije toga bi se, touring i bikepacking su mi puno zanimljiviji, znaš. Pa meni već sad. Ne kažem da neću se vratiti nekim ultra brevetima ili utrkama, probat ako je nešto zanimljivo, ako me u tom trenutku mi zacakle okice, idem, šta sad, nije bitno. Ali mi je puno bolje otići s frendovima bikepacking. Evo sad se dogovaram baš sa Ivanom Malićem, s kojim sam bio već 3-4 puta, ali mi smo ti, recimo, prvi dan smo ti napravili 230 km na bikepackingu, ko kreteni, ko na brevetu. Sad smo to doveli u normalu, sad napravimo 120-30 km, 150, ajde. Ali u principu možeš raditi šta hoćeš. Sad smo se baš dogovorili, vidjet ćemo još konkretnu rutu i sve mora se poklopiti nešto, ali vidio sam recimo da ima vlak Varšava-Rijeka za 50 eura, sad preko turističke sezone od 1.7. I onda bi otišli u kontrasmjeru, od Varšave do Zagreba imaš skoro 1950 km. Da, to je lijepih tjedan dana vožnje, da. Možeš u par dana, a možeš u 10 dana, kako god hoćeš. Drugčije. Da. Bikepacking breveti su, kažem, nije mi usporedivo, znaš. A pa ja sam se počeo pitat, kužiš, čemu ići na brevet? Recimo, ne znam, sad hoćeš u Sloveniju negdje si izorganizirati bikepacking, moraš si naći rutu, ako imaš vremena, super. Ali recimo nemaš vremena, volio bi ići Sloveniju. Odeš na njihovu stranicu, vidiš koje brevete organiziraju, sigurno će biti po nekim, ruta će biti prekrasna, mislim, 100%, ne? Dobro. Mislim, jednostavnost, kažem, to je to. Pa, nisam ja načelno protiv, nego to kažem drugčije, ne? Sam sebe sam počeo pitat nekad, i to su još neki ljudi komentirali ovako, čemu kad je sve isto i kad pogotovo, znači, ja prvi brevet sam vozio 2017. Znači, navozio sam ih se. Ma ne, pa znam, pa prošli smo cijelu Hrvatsku, kako je rekao, ne? To kaže, sad malo ići susjedne zemlje. To da. Jednog dana kad nam kanal naraste, idemo na Tajvan, na onu utrku koje voze od 0 do 3200. To je Taiwan.com Challenge. Taiwan.com Challenge. 100 km, 3000 visina. To sam gledao negdje, da. To je milina. To. I ludo, ali kako to izgleda. I šta onda još jednom pa za Everesting. Da. Odradiš Everesting samo 2 špice imaš. Da. Ali brutalno.
Ima u Japanu neka utrka koju sam ja gledao, ne znam kako se zove. U Japanu, ma isto nešto prekrasno. Možete gore na Fuji se penje ili negdje. Nemam pojma, nešto sad da sam gledao. Mislim, ima toga po cijelom svijetu, zapravo. Kad pogledaš. Koliko Ne hoćeš, mreš, ono. ne mreš A dobro, ovo fulat, je ne. opet specifično, znaš, se penje baš od nule. Ne, to je drugo, to je drugo. on je mislio na utrke. Na utrke, na to, Bila ti je prije koju godinu utrka, lajko sam ih na fejsu, tu neku organizaciju, pa su i neki dan izbacili neki gravel po Češkoj. Uglavnom, bila ti je utrka od Splita do Brna ili Praga, nisam siguran. Znači, ono, pre-cool event, to je ultra utrka bila. ono. I fora mi je destinacija uopće, ono... Bit sutra. Da, znači ultra utrka, poput hardcroa. Od Splita do Brna ili Praga, lažem sad, to je bilo prije par godina. I s tim da si tad baš uveli vlak Prag-Rijeka, tako da si se mogao vratiti doma praktički. Ali su većinom Česi nastupali naših, ne sjećam se da je bilo. Budemo mi otišli, ajde pa. Polako, ajde, mladi smo. Da, mladi smo, da. Dobro, ćemo tu završavati priču. Ima još nekih tema. Ajde, rešavaj zima je. Da, meni, ja se Moram ići na trešam, trening, evo, još kasnije, evo, trešam znaš, prve minute. 9:05 mi ono dugo. Dobro, da. Onda smo ovo s rutama i destinacijama prošli. Ajde za kraj samo još, koja vam je neka, šta bi, a možda je planiranje teška riječ jer nažalost sve to omete, ali planirate li, želite li, sanjate li o nekoj tako vožnji ove godine, u 2025. Ne mora biti event, ok, znamo ti ideš na Lel, ti ideš na Crow Ultru. Da li ima neka destinacija, nešto što je možda izvedivo ove godine da odete, da li je to neka jednodnevna vožnja, bilo šta? Je, majstorska cesta. To bih htio jednodnevni izlet odraditi. Odemo fino dolje autom do vrha. Ne, do Svetog Roka, ja mislim da se ide autom i onda fino majstorskom se spusti dolje pa se vratiti. Ja mislim 70-80 km, tako nekakva ruta. To bi volio ako uspijemo organizirati ove godine. I bar jedan neki bikepacking, nešto. Da, Ako ja budeš isto ti zdrav i- čeznem za da. tim. Rekao sam sebi sad kad se vratim sa sezone, nazovemo je tako, idem sigurno odraditi. Sam, 2-3 dana, moram nešto. Moram malo pobjeći. Ja ne znam, dok Crow Ultra bi je to, a poslije, pojma nema kaj će biti. Nemaš ništa što ti ono Ništa baš ne, kao ništa. volio bi otići do tog i tog grada biciklom. Ne, trenutno ne. Ali znam da boš ti poslije Crow Ultra došao s nekom super idejom koja će mi se svidjet, znaš, pa ću otići. Morat ću naći novu Ja bi do Vukovara, evo to planiram već zadnjih par godina, opet planova je puno, a Pa ideš na realizacije brevet onda malo. A? Ideš na brevet onda s nama. No, Da, ono u 11. mjesecu mi je prehladan. Ma nije, dobar je. Ne, Samo to moraš ništa. malo jače stisnuti da ti nije hladno. Ali Bio ti je onda sad nekom prolje. solo aranžmanu do Vukovara. vlakom. Mislim, meni je... Realno do Vukovara je fora, ali solo, ne znam, ja ne znam kako bi izdržao. To je ono mislim baš ravno solo, i... ali skupim još 2-3 Da. bedaka sa sobom i deremo, ne. On veli da može držati prosjek 30 bez problema, uvjeravam Pa držao me. sam. Ma on ne bude niš. Ja i tvoj friend Boris Sigurno. nišli. Dobro, Čovjek je ustao s kauča i odvozio brevet 600. Nije vozio par mjeseci. Bori se. A ovo je bilo... I odustao. Ne, Kaj je bilo prošle Nema, godine? mucak odustao Da, si. nisi bio A bio je da. 5. mjesec. Znači, On ne, je ne. sprinter, on je I tad mu je sprinter. bilo zima. Nisam vozil jer sam 20 dana prije toga s Josipom imao krš u Zagorju. Evo, Josip će izvest kriv, evo, to tako reći. 20 Josip dana. vozi naprijed i ne Ajmo Meho pokazuje. gasi. Ja sam mislio, nakon tog Vukovara ići u Slaveniju, pošto imam tamo obitelj neku, i nije mi se dalo koliko je monotono voziti se do tamo, koliko je ravno. Izdržao sam zbog breveta i to je to. A ne, evo, ja bi išao Premonotono. ne zbog vožnje kao vožnje, nego ono, zbog Vukovara kao Vukovara. Znamo svi kaj Vukovar predstavlja, ne. Jednom Pa u dobro, životu išao sam bio sam ja tamo, a zbog ono, puno toga, ljudi ali- koje znam su išli s biciklom tam, pa ono, hoću Pa ja. da, mislim 300, to je 300 km, to se uvijek može, pogotovo ako imaš ekipu koja će te pratiti pa će te i stati, ne znam, zafrkavat se, kafići, burek, nemam pojma, lijevo desno, a poslije toga tamo odradiš, na primjer, da se prespavat, ujutro odradiš Toranj, Trpinjsku cestu, ne znam, lijevo desno i možeš na vlak ići doma. Ako si Nije papak, plan. naravno, a ako si biciklist, onda se vratiš biciklom doma.
Da. Zato jesam polubiciklist. Ti si Za bici. kraj, da ne slušamo više ove alibije, za kraj Molim. vas Ko se pozivam- javio? Joj, nešto, pazi, odmah. Za kraj vas pozivam da nam postavite pitanja ispod ove epizode ili teme ili nešto slično tome za sljedeći put. Snimat ćemo opet za jedno mjesec dana. Ovo će izaći oko 15.5. plus minus koji dan. I to bi bilo to. Hvala što ste nas gledali. Like, share, subscribe. Hvala Mariju iz Brunoksa koji se smrzao. Mi smo se smrzli. I vidimo se u sljedećim videima, vlogovima, podcastima i tako dalje. Pogotovo ako zatopli. Aj bok. Bak! Ćao! Bye bye. Baš je zima, evo te ja se tresem. Ja Dugo idem. vremena se tresem. Da, Sam upalo Ja jurim na Samo trening. skini ovo. Jajnike sam prehladio.